Hey, GFA facing Kumasi Central for any asem keto, but before that, news be them mu I was say your date records no to baby da. It's never true say Kwasi Appiah resign from the Dumedia OD as the head coach of Sudanese national team no because of high Super 24 TV because of a Dumebi abeda ho amanfo epeso mu ya no mu pusi Kwasi Appiah anopai me ne Kwasi Appiah close allies ni bia kasa no kre ba ko kra nim adan ya Black Stars adwuma Kwasi Appiah epese okono okoboa na nsensem no enya no kre, it's never true emu nchire mu ankasa ewa ha GFA president owo Ivory Coast echina oba na wabɔ awura mu Kumasi ɛyɛ deɛ ɔne Kumasi nsɛntwerɛsofo ebehia adekunta Ghana free mu no plans a bibia no ɛwɔ ha yɛde bro ɛwɔ Super 24 TV no so wadaroma on subscribe ya na wa hit subscribe button no so no waba adoma no so na ya movie ya build it together information dey bi wo wi ase obitima follow social media handles no so Facebook no Super 24 TV, Instagram Kumasi Blogman, Twitter Kumasi Blogman, TikTok Kumasi Blogman. Now I mean konsem no straight na memfama ebe Kumasi awa wani twa Central for Sports for ne de akukudan for na etwagu screen so no na GF4 animguase ekoto Ghana o AFCON 2023 a yebo no 2024 and almost say omo ba be meet the press ewo Kumasi because Lancaster Hotel ewo Kumasi de nyame area ho na Kanetete ena na ye frɛ no City Hotel no and as a Golden Tulip Hotel no eno ena omo ba be hia nsɛntwerɛfo ebo nan a omo se question bi ansɛntwerɛ ni obi a omo bebusa ena omo nso way forward no omo plan bibia omo de ba begu akwam ni omo happy ni bibia nti maja meet the press we dey obi be se be ye mungamu eni tira me blog ya ma no now back to Kumasi Asante Kotoko no coach Kwasi Appiah no oye executive chairman and as oye executive board member of Ghana Football Association somewhere aware and oye Journos Sudanese national team coach ontimi enkase meja adwuma executive committee member na mebe pe Black Stars coaching job Black Star coaching job no metimi aka asisudua ewo Super 24 TV so say no krebia ni manopa sorry etore bia yenuanom no mutuguma but utuguma ye beba be prechire aka say nya no kre Kwasi Appiah enye na adwen so or resign Sudan national team no ebia after this video na adwen sasa beba dia enie eno na baba asat me blog we pa de it's never true nti menuanom information kakra wo hono no na wo se ye setting your clear e wa ha pacho wa ha is Super 24 TV medusia e cha bebre ye be se hia in the next video me call